Da finde ich geschrieben, als Jiden. Man hat geschrieben, советских людей, nicht den Jiden. Радянських. Ну, Мадгатський штат, а їдеш Also ich Магендовит. gewinne за мода. Мадгатський штат Магендовит. Ja, aber natürlich du. Aber der Magedowit, das ist sicher gestorben. Früher היו 20 gekriegt, zu 30 hatten Uchoschen, Fliegel, Rimmel, Marim, Gruben. Jetzt sollten verlassen, können das zu tun. Ну, так войны кинули. Wenn Sache, so ein gegruben, man genau gesicht, und man gefunden Gold, das man gegruben hat. Seht man gegruben, du. Ik wilde het zijn. Haben da gegruben, ja. Und das ist ja auch. Und das ist, und durch die Griebe ist da nicht so. Oh, und dann ist es da, aber immer, das ist so was, das ist ja, das ist ein Grieb. Ist noch ein Grieb dort, von mir ja hier. Noch ein Grieb dort, der zweite Grieb. Zwei Griebe haben sie gehabt. Ja. Ein Grieb gewinnt winzig. Noch ein Grieb. Sie gewinnen. Macht man das der Grieb. Seht, das sagen wir gut noch einmal. Seht, das ist super. Gut, ja. Gut, das ist. Ja, das seht. Ja. Man gegruben, du. Das ist. Man schon versteht, was das ist. Und Kossi ist man voraus. Die Beine, die Beine. Dat is de benen, ja. Ja, ja, ja. Dat is de benen. Dat is de benen, dat is de benen. Dus ik hier gaat hier scherp. Met scherp, ja. Scherp. Не череп. Это, наверное, и детский может. Это сыпать его. Там были вот. Сыпать. Может быть, даже череп с моего брата. Ten man Brüder kennen, der Kerl череп. Ja, dat weet ik. Wenn ich nur Brüder hast, das ist ein Череп. Ja, weißt. Ja, weißt. Und das war sehr gut Beine. Die Beine. Sind du gegruben. Maar je ziet goud. Вот liegt dabei, red Beine. Da liegt das ein Rebron. Ja. Vom Gesicht, das sieht man so. Und Dochten, hey, там тоже рыли. А за зуб навзаим девзыки. Мародер. О, мародеры, мародеры. А фиды шесть на тоже музыку с мародеры. Ось бо. Что здесь мародерность? Ну, они ищут. Zie je het wel? Can you film a little bit more there? Тут рыли. One here. Он белеет этот кость. Он же белеет кость. Тут рыли приходили еще раз. Есть такие, а? Мародеры. Да видишь, они положили и зарыли. Я помню, что опять приходили. Наверное. А что они тут положили эту черепицу? Zicht gold, zeggen ze. En 70 jaar ruim, zeggen ze gold. Mensen zo niet genacht niet gold. Ik kan niet zo met gold. Gewoon kort, bijna wel gold. Ja. Dat is toch eens het seizoen dat gezagen. Sorry. Doch dat griepen, zo is zo'n verdekt met schiffen. En dan krijgt nog het amul. We hebben dat, komt nu. Die zich ieder zich licht. Hier een gold, zeggen ze. Maar dat is gewoon maar zo is dat best, joh. Geen groepen in 70 jaar hem. Почти 70 jaar. Ja. Dus зачем там здесь gevonden, joh. Ik heb wel. Oei,
Toen ik de mama, de mama gewinnt 46 jaar, doch tot 48. En die Schwester gewinnt, die konnte 10 Klassen, Ja. gewinnt 18 Jahre. En die Schwester die konnte 8 Klassen, gewinnt so 16 Jahre. Goed, en dan Brüder mit 5 Jahren. Am 36. Jahr, 5 Jahre. Liegen sie denen du. Wir liegen du nicht in Montica, du sie liegen. Oh, dan is er zo wat toegezet, was kan ik Ich zeggen. hab das schon erwartet. Das Ja? 70 Jahre nach dem, wird noch 80 Jahre. Nee, ze zeggen, dat doe je wel. ze zeggen. Ze zeggen. Ze zeggen gold, zeggen ze. Dat is waar gold, zeg. Jij arbeitet ja Gold.